Ka District Social Welfare Office Riboy harangkat ke jingi trailang bot ka Umsning CNRD block haka arpandai trek undailo rajapsan kila penlang ka jingilang sam tiar Jingïarap shaki badan Duna Dkhot met ber shiki bala palat underforce nem kerta ha conference hall ka Umsning block kini ki tiar ki kenthop nadu ki wheelchair ki tricycle ki dingdo na bunta ki bomnang ya ki tiar jing pensawa shaki baduna Dkhot met ki badan pat ka sap agar wai ka siaw ki air machine device na bunta ki bom yo sngo bat kiwe kini ki boyo jing mentoy ki kenthop na kishnong ki bahaba Umsning bat Mahoti constituency ki badang ha po Umsning CNRD block na Mahoti constituency ki blakot bat tam kan repos nam kerta ki dan ars pas of flyingon kan bana Umsning constituency pan ki dan hadu lais pa an repongon ki badan Duna Dkhot met na Mahoti constituency ki dan arpan rungut kat bana Umsning constituency pan ki dan sau prangun ya gini ki ter la sam sinong yo mentoy do ba Charles Marngar MLA Mahoti constituency kumu kongsan ha ka jingiran lang ba Andrew Martong BDO Umsning CNRD block ka kong Sun District Social Welfare Officer bat ki bumi khmat na ka Artificial Limbs Manufacture Corporation of India ka badai ka company ka basnyang ai khlam jing siu gini ki ter ha ka jing trailang bat ka sarkar jila kalau juga berbor po assembly sepanjang Jingïarap ke Ophis ke department social welfare kalau kau ini department ke bawah terkampung ke department ke bawah partai di patlok di belum gerbang di department ke department ke partai gerbang ke bawah di belum terka ke department ke partai pan ai ke sekretari ke bawah itu di kon semula di bawah jisu bawah jadi department itu kiam. Nah, keren roh aku assembly sepanjang Jingïarap pergi jauh di disability centers. Mal minut kam di centers, di counseling centers kita kambiang apa ke district itu. Kita nak berada di perlu kita gerbang, masih orang di perlu kita gerbang special lagi di Dkhot. Berpindah di South kita gerbang, bertanjang. Tidak dikenal meneruangi, penolongan pendem, berkembang betul, mensenang jingsenang. Ia nyala cukren berbuat apa sendiri pada beliau sorkan dijaga. Kamu kebar sorkan kedepan development island, ya pi island nak kebentar di perlu di gerbang, ban penungkam di sapi dalam di bagi kita. Tidak ada juga berdoa ikon. Boleh berkat berpi nama apa yang disebut adalah keli di sistem lain disebut bahawa konsensi jangan apa ini konsensi lo ini sebut bahawa pun kita perlu kita register kadang pun nama kita tidak persang berbahaya di mana sebut bahawa kau lawan mana dapat sistem kita berbiang di staff di kata training joki field staff bagi Jingïarap nak menjadi sosial macam ini. Sarkar ay sibon kilat kilti president kung kipa untuk jadi next camp pada Jingïarap macam ini kung district social welfare officer, district social officer dengan nak sibon ke namdan assembly pada itu macam ini. Dengan kerana sibon dengan itu, sokomen menjadi nama napi, pada sokomen nak kepada kini hakapan kalian jom ke office jom BDO jom ni. I ingin kita bagi aids and assistive device nak benda senior citizen kemudian nak benda itu kita belakang kita berpos dan kita senior citizen itu kita kio but kunjung nak benda di perlu kita gerbang ke bagi di PWDs dan the person with disabilities. Ini sokongan itu datang penyerap pi IP harga tinggi jalan buat alimko ke Artificial Limbs Manufacture Corporation of India. Kini kita ini nanti public sector kebahagiaan trailang bagi Government of India, Alimpo. Di bagi jenis trailang baka, isokan bagi nak penyerapan IP ini kesini. Nang bagi kesekian juga government kebangi tipkumka assistant to person with disability dan ADIP schemes. Bakum juga kawai pada kebahagiaan kerajaan Vayashri Yojana RP1 schemes berarti jadi ikhtiar di Jingïarap. Jika kalian kejongan kini kepor nasim dan air di Jingïarap kukurdo nanti jadi senior citizen kemudian kepala repos nem sedang nak baik nak kia apa boleh berkat pilih kunjuru jadi perlu kita kepang
boleh nonton kat baki, kita biar apa, kita start, kita kuat kita. Baru boleh nonton kui kita kita try di dalam di bawah resmi. Sebenarnya sekali kita sound ini, dari dalam taki arti lagi belum, dalam taki arti lagi konsultasi. Mawati konsultasi, mata Umsning konsultasi. Di dalam blog pertemuan ni empat menteri kamu bahaya tak, kita setting kita pembelian kita di pembelian bersama ni. Jadi saya kesini dan di sama mau selain itu, nak minta kabar mau siaran arti blog kepada kan nak minta Kiba bawa kamu di konstitusi. Jadi kalian kejongan dan sibuk melalui filmnya, dari Kilang Mikman. Jauh kadang katakan kejongan ni dalam baki, dalam baki. Sendak kesokan lu persiang buat kenangan persiang bandai di kami ubah tentang jinggal kami jadi dipakai susu kita gawe show dan show tak perkenalan itu dan kami ini dia pakai ke bah kecilong ke bagi dia benda ni ini benda ke sim ke semua kami play mutilan di piban ini pakai kecil semua yang kesokan kebelah sim yang disenjam dan air pun Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, Duna ki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag, ka jing im bakam bhag, pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office jong Commissionerate of Food Safety, Meghalaya.